Hei a pōpō ka takahi te marea I ngā huarahi o ngā rua wāhia ki te whakahe I te whakaaro kia maiorotia te pā tawhito o puke I āhua. Ko te whakaaro rā ia kia hurihia ngā whenua o taua pā hei wāhi whakatū whare. Engari ki te pērā ka karia, ka maiorotia me ki rā ka tūkinotia. Ngā mārakai me ngā rua kūmara neke atu I te toru rautau te tawhito. I roto I ngā tau nei, kua whakatū whare ki ngā whenua o taua pā. Neke atu I te kotahirau, a whātekau, a mārua, rua kūmara I kore hāhā I taua mahi. I nāia nei e whetū noiho, e toi ana. Hei tā Ngāti Tama Inu pō, kārea no te kaunihera o Waikato me te umanga whakatū whare, kia whai I te hātepe tika mo te whakawhiti kōrero ki te hapū. You're talking about a 300-year site, you need to engage and consult with a group who has the 300-year-old narrative, because how do you know if their whenua is culturally significant? Hei tā te kaunihera ārohe o Waikato e mōhio ana rātou he take ua tēnei me mahitahi rātou ko te umanga whakatū whare ko te hapū tonu. Hei tā te kaunihera ka tūtaki rātou ki ngā tāngata o te hīkoi ki te hiki ake I tā rātou pētihana.